Kalumpung ilakai football ke balatip kum ke second football knockout tournament arjar khat khandai ya ke bala penlong de ke Kynshi Bangla Social and Cultural Sport Club kala jam se ke quarter final hak Sauterik mentau benai hak baka kenhun ilakai jong ke seven brother football club kala yo ban Khur ya ke Jingjop da ke bakalala ban penlim no da san na saukul ya ka 58 GTC football team ling baka tiebreaker kata hadin ke jingya khai da marshiko lagi jingya kai quarter final ke baningkong ke balalong hamadan Kynshi Bangla haba sakhi ke jingya kai quarter final ke baningkong jong ke lumpung ya ke shikol jong ke 58 GTC football team layo ban tab ka minute ke basan poar lingba usuman gurung kat ba ya ke shikol jong ke seven brother layo ban tab du name ruis ha ka minute ke basan pun riu shushu ke jingyo ban Khur ke jingjop jong ke seven brother ha ka ne ke jingya kai quarter final Kelapan longe kini ke kenhun bahkan yo bandrung sendan jaka semi final jong ketika lempung mentau senam. Hak ketika sengi kana man of the match la yo ban Khur du shanbok nong sit. Nak seven brother hak ba usamla Richard ku parmarngar nong thok khubor na West Castle district uli yo ban sam ko khusnam.